Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da napravite Android logo u Photoshopu. Znači, idete File New, ovdje podesite kako vam odgovara i ovdje izaberite Rounded Rectangular Tool, idete ovdje Fill i Custom i kucate ovdje dole samo A4C639, idete OK, ovo zatvorimo i napravite ovakav oblik, ovako nešto, samo malo ga pomerim. Dobro. Sada ruka. Ovako. Ovdje idete Path Selection Tool, kliknite na ruku Alt, Shift samo i ovako. Tu. Pustite Alt, opet Alt sa noge. I još jednom. Eto ga. Sad izaberete ovaj layer, taj tu. Idete opet Rounded Rectangular Tool, samo ovdje kliknite Subtract Front Shape, zato što ovaj deo tu nam smeta i treba da ga uklonimo. Znači samo tu ovako. I sad idemo da mu radimo glavu. Idete Ellipse Tool, ovdje Combine Shapes. Ovdje ovako negdje po sredini sa desne strane. Znači držite Shift da bi napravili krug i ovako samo. Ovako. Dobro. Idemo Rectangular Tool. Ovdje sad se vraćamo na Subtract Front Shape i ovako otprilike. Ne, ovo je veliko. Ovako. Tako. Sada oči. Idemo Ellipse Tool. Ovdje negdje gdje bi mogla oči da budu. Ovako. Tu negdje. Znači ovdje ostajete na Subtract Front Shape. Idete Path Selection Tool, kliknite na oko. Držite Alt, Shift i samo ovako. I to je to. Dobro. Sad rogovi. Idemo Rounded Rectangular Tool, ovdje Combine Shapes i ovako napravimo. Ovako otprilike. Dobro. Idemo Path Selection Tool. Ovamo malo da ga. Dobro. Ovdje ću malo se zadržim dok ne... Opa. Dok ga lepo ne namestim. Šta? Dobro. Sad idemo CTRL-T. Desni klik, rotate. Na ovamo. Dobro. Još malo da ga izvučem. Kako to izgleda. Još malo na ovamo. Dobro. Opa. Idemo. Držimo. Opet smo znači na Path Selection Tool. Kliknemo tu, držimo Alt, Shift i ovako samo. Pustimo. Idemo CTRL-T, desni klik, Flip Horizontal. Ček sad da vidim. Yes. Samo malo da ga... Ovako. To dobro, nije loše. Šta sad možete? Ajde. Ovdje ćemo desni klik, Merge Shapes i idemo Stroke. Stavimo belu boju. Ovako i povećamo koliko nama odgovara. Čekaj, moram pozadinu samo da background, edit, fill, color, color, plava neka bude nešto, ovako. Ok. Samo još malo ovdje. Stroke. Ne vrej. Blending options.
stroke neka bude 14, 15, 16. Ovako nije loše. To je to. Eto ga. Nadam se da vam se svideo. Ako da, lajkujte, subscribeujte, šerujte i tako dalje. A ako ne, mislim ovo mi je prvi tutorial u Photoshopu, tako da bit će ih još dosta. I to bi bilo to. Ostavit ću vam PSD dole u descriptionu videa i to je to. Vidimo se.